به بلندهی 500 متران جناوا باجار دوهوکی بوسر چای زاوا به دریجای 3 کیلومتران 12 تورن به تلفریکه دیگل کبلاکی 45 میلیمتری 26 کابینین بگرانیا 16640 کیلوگرام آنکو 208 کسان هل دگره یک جمسترین پروژه گشتیاری لسر چای زاوال لدوهوکه دمیدین کردستان داره دوهوک به جوانی هر دو چایان خواه کشو هوایی که همه جور به جوانی دیمنن باجر و پروژه گشتیاری وکو یک جگرین کرین باجار گشتیاری لعراق تناس کرن سالانه زیدتری 9 میلیون گشتیار سردان باجری دیکن چای زاوا که دیکه آلیه که باجری وکو جهه که گشتیاری بلند تناس کرن پلان جبودهان پروژه گشتیاری لسروی چای هاتنه دانین و تلفریک دبه یکم ریک که خلق و گشتیار جناف باجری بگهن لسر چایی 12 تور به دریجه 3 کیلومتران کیبلک به هزا 20 تنان دکاره 26 کابینین 8 کسی دما 8 خلق تا 10 خلقان دا دناوا باجار دوکی بگهینه چای زاوا دمیتین کردستان ایجار دا گلمه بن امی نشانی وبدن کاچاوا گنجون مین باجار دوکی اوه که پریوه دبن و سخبیری دیگن ایجارت میدین کردستان دا I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. دزگاه دوهوکی گلچای زاوات ماوی ده خلق آدا کوتو ده شی گشتیار مخلک ما اشنوا سنتر باجری و گهزی ناف وان باخچن جوان سر چای زاوا اولش بوهنده یکو امبیشن پتر خدمتا خلک پارزگاه بگیم شبکه تایبت و گشتیارن سردان پارزگاه دوهوکی کم شبکه گشتی سه سالان اندازیارên Kurd bi karîna 105 karmendan û bi karîna baştirîn keristeyên bînasaziyê karîn bi baştirîn şêwe evî projeyê bi bilindahiya 500 metran ji nava bajarê Duhokê bi dawî bînin. التلفريكا جياي دهوك لدهوك روبواي ما سي ويزجهنا
ویزگه ما سرکی لدرایف ستیشن لخواره و نوا باجر دهوکی بخویه لویری پریک آوان تاوران پریک آوان شیف اسمبلیا کیبل ما روبه مت لوی دگهیتا ویزگه ما نیوه انترميديا ستیشن لویری جی دوران انترميديا ستيشن محاطمه نيفي كوامشن بجني ويزجه ماي نيفي او الويري بس دورانه دو بجهيتا ريتيرن ستيشن ويزجه ماي سري لتلفريكا تشيوي دهوكي لدهوك روبواي ما 26 كابينه هنا اوان 26 كابينان هر كابينه که شیان راکرنا 640 کیلوگرامان هيا كنتو شي بيجي سرجمه جشيت 8 کسان بخوفه بگیرید هکه تو به 26 كابينان لگدانی 640 کیلو بکی لسرجم بیت نزدیکی 17000 کیلو لی اف حبل اف روپما آنکو کیبل ما شیان زیادتری راکرنا 20 طنان هيا الفيريجي هند دمان لدم ایواریان بو کو داخلك بخو خوشیش دیمانی ببینن بلندهیا 500 متران امس وقت کن کو 12 حتی 11 خولکان بو 12 خولکان او گشتیار ما بگهیتا سری چیای مینیتن یعنی الفيري هکه تو بچی پرکا سری تو بچی دی 20 خولک آدا گهی لیل الفيري تو چیل الفيري بو سری تو چیل 8 خولک آدا بو مای 12 خولک آدا بگهی کو او جیا جگیر کریال دیف سر عاوی دیف لوی لذتی آمد دین صادوشیز گنجن باجار دهوگه اوی پروژه پریود منو سخبیری دیکن بدهان جی خلک پارێزگەه و گەشتیارên بیانî bi dema 11 xulekان da birêvê telefrîkê dibin li ser çiyayê zawa û vedgerê min. بەشی me telefrîkê em pêk ên ji 10 kesan me heye beşê telefrîkê me heye beşê endazyaran me heye beşê safety me heye beşê maintenance û siyane ku em dibêjîne servîsa wê em rojane bû hindê da giyanê xelkiyê parasî bît bû hindê da xelek êmanet li telefrîkê û van kabîna siyar bibît em rojane çêka xwe dikein ji layê endazyarên me ve ji layên beşê me servis ji layê beşê me safetyê ve olvêrê em ji 10 kesan pêk tên ji 10 kesan û her 10 kes jî xelkê bajêr û dihokêne ku kesên xudan şiyanin cihêlen gencin kesên zor şaraza û mavê van şeş heyvan jî da gelek baş fêrî şûlî bûyne li vê Ev dibe wêzgeha pêşwaziyê ku dikeve li ser cadeya giştiya bajarî ku li vêrê yekem pêngav ji bûçiyayê zawa dest pê dike. Duazda tewer bi bilindeya 6 ta 42 metran, bîdiratiya 3 kilometran kêbilekê 45 milîmetrî ku dikare 26 kabîneyên heşkesî ku her yekî ji wan e 640 kîlograman hel bigire. Bawîlek bi hêza zivrîna 1485 RPM û bi hêza 375 kilowatên elektrîkê 47 ton hêza rakêşanê evê telefrîkê dixe kar. Rojana û pêş karkirinê beşê servisê kontrola hemû tewer û perçeyên vê telefrîkê dikin. Ji bilîveyekê heftiyane mihane û 6 mihan carekê sexbîriya hemû parçeyên telefrîkê dikin. Em wekî beşê servisê rojane çêka xwe dikin ser sê me sê wîzgeh hene, du wîzgeh serçiya yek ji deweran e, yek ji xwarê ye. Rojane dê çêka me hêta kirin bo qayîşa, bo tayîra û bo motorê serî me gearbox heye, molîde heye. Rojane dêta kirin ya vêrê ya qayîşa û ya tayîra. Maya mange heftiyane jî heye siyane em maye ew bo her sê wîzgeha. Maya heyvane jî heye heyvane bo qayîşa tête çêkirin. û me her 6 heyva jî heye ya gilîz ye. Bele ya salane jî me heye ya şîv e. Ya şîv tête here salane. Vêrê jî me tiştek dî jî heye ev cihaze bêjinê wekî emergency halet tawarî ye.
أفا هكما كهرب قطع بيت أفا تيتا كرن أمشي مهما ماشي الفيري وقت سلامتي عالمك جفيري سياحي خو ناف باجيري دو هكي بنا سري تشاي وشواستري تشاي جي بيننا خواري أو ناف باجيري ایرو از ویدگل ستافک سخبیری بجدار بم وی تاورک وی تلفریک چیک بکن وی بزانین تا چرا دایکی کار شهرزان میکانیکن گنجن ما گرانه کاک آراسا وی براکه دابشت میته داره کاک باسل توش کابینه بینه داره تمام چیک انکو سرویس روزانه و یت هفتیانه و یت مانگانه اد ناوا تلفریکا هپی پارکا دو که بردامن استافک پروفیشنال کو السردستن کسانن پروفیشنال ین جهانی هاتینه تدریب دان ها کو بکارن بچنه السر هر 12 تاوره و هر 12 تاوره هم سرویس جیبو بکن هم جی چیک بکن بچاور خا بزانن او امیر کاچوا کار کن نه امی چینه توری دوام لدسپیکا باجری دمادوچه سرچای الویری سرویس که بچوک ہے امی الگل استاف تلفریکا دو که بجدار بین امزان کاو سرویس چوا انجام دادن کاکاراز و باسل هر دو تکنیکارن اف چند ساله که التلفریکا دو که او کارت کن الدیف پلانا کاکاراز دانه یکم جار کاکاراز دل السر اوی پایسکیف سر کویتن و دوف دا ازی بچم و دوف دا کاک باسل بیدم وکا سیفتی انکو کاک باسل هم گشتی ام وقت باشه سیفتیه کار ما دست پیک اوه چای کرنا کابینا خو بو سلامتی حالاتی و هم کارمند خو هم امیرت خو کابینا ما پیک دیتن بو 8 کسب چنته دا اوجی بارکه وکی دیار 640 کیلووات کتن بو تامینات زیاده تر نبیتن کار ما دست پیک اوه کابینت چای کین چه مشکل من بن درگاه دا هر تشتکی دا تابعی کابینه بتن وقتی دیجی ام درخینیم پشتی درخینین روپی فحص کن بری بشت سر روپی آگه دا بتن هر تشتکی هبتن ادویت ام چایی کن جورا کنترولی دناوا ویسگهی ده بهاریکاریا بصدان هستیارن زیرک چندین آمیران روبوتی کنترولا و تلفریکی دیکن و دور دخن جهمه بویارکه الجورا كنترول ده ام تشين كنترول هر تشتي فيري بكين بريكا كوماكا سويتشا ميتين كوماكا سنسر ميتين التاور ميتين هر ديسان ما الهر ستيشن كجيتين کو بريكا شاشه بو هر تش ديار بيتن هر خلل كانجي خلاتيه كوت ده بيتن اوتوماتيكي ستوب ليد داتن و به دستکاریا ما اوجي كل دوره 25 سويتشا ميتين ستيشن خاره و هر ديسان ستيشن نيفيجي 25 سويتش ميتين هر دیسان ستیشن زفرینه جی کل کیفیت سرچای اویره جی هر مدرسه سویچ گله کلوره هاي الدوره هر فراکا کابینه کل دور روپی بزفریتن تقریبا نزدیکی 105 سنسر جفدریا کابینت کن بو هر خلل که و هر خلاتی که ده هیجی اتوماتیکی استوب امرجنسی لده دناوا پروژه دل سرچای زاوا نافوره کا سماکر کو دبه یکم نافورا سماکر د پارزگه ده تافگک بدریجای 245 متران
کافتریا و رستورانتک لسر روبر 3600 مترین دوجا 8 دونمین کسکاتیه شانوکا رومانی بو 200 کسان 40 گپرین 8 کسی 130 کرسیکن 3 کسی آواهین جوده دناوا پروژه‌ای ده هاتینا آوا گرن حوزه 3000 متری کو 2100 مكعبين آویت دانا 120 پمپن سمارت جوانترین تابلوین میوزیک ببلندایی 20 متران جا آوه درست دیکن اف دبه زیرکترین نافورا سما کرد و سمای دیگل 15 پرچین موزیکا کردی و جیهانی سمای بکه روناهیا رنگ و رنگ تیده هاتیب کار آنین که دیگل جورین موزیک او جی سمای دیکن هشت دونمین کسکاتیه کارک روزانه جرات خوازه اندازیارین باخچان گل باخچوانان 24 دمجمێران کار دکن هەیە جوانیە بدەهام باخچە و کەسکاتیە پرۆژەی بپارێزن. تلفریکا هپی پارک چایزاوا تلفریکا هپی پارک چایزاوا پروبره که گشتی 200 دونم پیک دیتن نوا 200 دونم ده 85 دونم کسکاتی های نوا کسکاتی ها مزور شوین هنه شوین کپر مهنه بو گشتیار دانیشنو تماشای دیمنن ویوین جوان بکن ویو صدا موصله گل باجر دومیز هر واسا باجر دوهو که گل صدا دوهو که متنافون هر واسا متنافون باغچه دا روبارک یه دستگرد به درجه 245 متر هر واسا ما نافورک سماکر و هیت 20 متران گل موزیک سمای دکتن مشانوک جاهزه بو هر ایونتک بهت درست کردن هر واسا نافون تلفریکا چایزاد های ما رستوران که و کافی که بشوی که پروفیشنال خدمت گشتیاری دکن روزانه گنجین باجر دوهو که کمک گنجانه لویری کار دکن و سخبریا وی مشروع دکن هر واسا بیشین اف موقع جهه که کیوریو بس بجهود اندازیار باجر دو که هر واسا گنجید باجر دو که همشان وی پروژه بگهین نوی آسی و وی جوانیه اف قوناها یکم یا پروژه سرچیه زاوا پلان جبو داوی آنینا همو پروژه هیا هیا ببه یکم پروژه گشتیاری کل سرچیه هاد با آوا کرن لکردستانه پروژهش 200 دونم پیک هتن و کوهند آگه دارن نو که 120 دونم هاتی نب کارینان رو که بوین باخچه و افبشین دیتر 8 دونم ممانه بو قوناغ دویه یا پروژه که یو بی هولدینگ پلان آوی دانه که ام بو وان 8 دونم دیتر هندک خانین گشتیاری درست بکنین جداری که حوالبندین سروشتینه گلجینگه بگنجه همی داری تینه درست کردن زیده باری برفره کردن ناباخچه و چکردن نافورکا دیتر گل اوتل و موتل و جهن بهن ودانه چندین بشه دیتر که السروان 8 دونم ماین ده هنه بجه اینانو ده هنه درست کردن و ده کبنت خدمت گشتیار پارزگاه دو که ده خلق کردستان بشه گشت اف دبه یکم ji 35 projeyên geştyarî û 5 projeyên akîncî bûnê li ser rûberê 650 dûneman li ser çiyayê Zawal li Duhokê. Di heman demê de ev dibe destpêkek ji bo avakirina projeyên geştyarî li ser evî çiyayê.